MLA yauna tongan ba lup kaya na sinduna ngarang furup kaya na saruk yaduna ningol sakobagi thoram pangthoknakre. Kurumjari Am-Istv News meeting tabir basing taram noksari pausandong pizari Kanglop ki irang na maram moiduna hojik relief camp sing da leiba Bisnupuri asigi manung da leiba IDP singi Bisnupuri asigi MLA Govindas Kontho jamna ningol chako bagamari lenana relief camp ani da leiba IDP sing ningol chako bagamari lenana chana thangna na polam kaya haktheng nana koina satuna mateng pangkhre Bisnupur Lokoi Part Old DC Complex amadi Mangolnganbi College Ningthau Khong da hangliba relief camp ani da nga alu tilho thau thum ngari Rasgula yauna tum hau kaya MLA Govindas na relief camp ani da satuna polam sing mateng pangki ningol chakobuna lakpada Manipur da punna khundami nariba furup khudingmak tangdu leitaba nungsi sanaba santi leiba leibak ama amadi ana ek yaudaba nungai yai phabu oirasanu hainasu paujal piramki Indigenous Peoples Organization Manipur IPOM Maitei Pangal Council Manipur MPCM Anoba Senmitlon Progressive Alliance for Leadership and Empowerment of Mother Palem Yelhomi Kanbalub Yemkal World Meteor Organization WMO UPSCO Madi MPF na Punna Sinduna Hiangagi Nini Banba Numita Ningol Sako Bagi Thoram Sangai Pro de Leiba Shanglen the Pangthokre Saklen Amaga Punna Samina Kibagaluna Ningol Singda Asamba Dakina Singsu Kudol Tauki. Ningol Sakoba Numita Piba Singna Ningol Singda Kudol Pot Pivada Iram Damda Isagi Potokoina Ningol da Kudol Tambagi Chanabi Thamlasi Haina RPI Atwale State Committee gi President Mahesor Thona Uzamna Fongdurukli Ningol Sakoba Numit Kamari Lenana Mahagna Haikibada Manipur Kaktanatana Malem Pumbada Manipuri Singna Kundaba Mapam Kuding Makta Pangthok Nariba Ningol Sakobagi Kumhai Asina Ningol Amasung Piba Singi Marakta Nariba Nungshi Mari Hena Session Hanbaga Loinana Leibak Pumbada Nungshisana Bamasung Tangdu Leitaba Hanjilakpu Oirasanu Haiki. Ningo Chakobuna Lapasida, Ningo Singa, Mama Pasinga, Mabu Pasinga, Nungi Oiba, Nushinaba Gimarise, Chahi Kuding Lapasida, Hen Chesamba Oirasanu, Isag Iramdam Gi Oiba, Otokna, Ningo Chakobagi, Kudol Tambagi, Chatnavila Heningi. Iramdam si ngakhay ngakna bhonabada iramdam si kanna bhonabada iramdim si chapatna bhonabada ningo singi achawa thodang leiri mapanda leiriba amusu manipur leiriba ningo singna han leirama thonadagi hena thona leibiduna iramdam kanbada iramdam chapatna bhonabada hena thodang achawa lobiu haiduna haizari aduna handaki ningo chakwa nimisidagi tagdu leitaba nungaiba nungsi chana leminaba amaga amagi marise hena phagatuna Leramba Nunganadaba Kudima Kaptokuna, Sinamisidagi, Nunganadaba Loya Tatuk Nagraga, Hen Nusiva, Marie Chesenbo Oresanu, Haiduna Yakopauja Pizari. Rotary Club of Imphal Amadi, Rotary Club of Polo City Imphal Nasunduna, World Polio Day Gamari Lenana Cycle Rally Satkre. Cycle Rally Edu Kangla Nongsup Sanatongdagi Horaga. Thangal Kaitel Fauraga Mantri Pukri Leba Rotary Baban Fawa Satki. Rally Edu Babina Groups of Companies Ki CMD Dr. Thangjam Dabalina Lamthaki. Tauramaduga Mari Lenana Rotary Club of Polo City Imphal Ki President Dr. R.K. Ratan Kumar na Polio Licer Asil Singanitara Marida India the Laitre Haragashu Makatana Laktanaba India Lengakna Sahi Kudingi Angang Singda Polio Vaccine Pithakpagi Thorum Pangthok Liba Sida Rotary Club Su Angam Bathodang Logduna Lakli Malem Pumbadagi Laina Simutan and Nabasang Siliba Sida Susogotuna Thorum Si Pangthokpani Haiki.
पोलियो की मतंग राय कोई न खन रगा ngasi digi कोई मवांग digi होना इराडिकेट तौने भी थौदांग लौग लाए बासुंबा रोटरी क्लब में तौरिब थौदांग सी मतंग कोई खन रगा मयाम पुल्लगा कोई तौरिब थबक सिंग सी हेना लेबाक अतई कोई थंगनबा इंडिया का थंगनबा लेबाक अनीदा अखोई इराडिकेट तौब ngамदबा खरा लेबा सिसु तौबनबगी खोंजेंग ngam चंगनबी प्रोग्राम अमा कोई याचबनी ngasi सी मियामदा रोटरी क्लब ना असुंबा पोलियो इराडिकेट तौबगी तौरांग लवी अमदी लवी नसी हाबी तौबिल पिजबा दुंबा कोई साइकिल रैली अमा खकनी डॉक्टर डब्ल्यू ने हाई इंडिया दगी लिसिंग नि तरामरीदा पोलियो मुथतख्रे हायरबसु इंडिया गे युमथंगनरीबा पाकिस्तान मदि अफगानिस्तान ददी कन्ना संदोकलिबना अखोई सेक्शन दबा याद्री सेक्शन थौरांग लौखटपो ओइना ngasi मालेमगी ओइना पांगथोकलिबा थौरमसी अखोइसु सरुक याबा तंगाई फदे हाइखी मसीगी मरु ओइबा पांडमदी पृथ्वीदगी पोलियो हाइबा लैना सी मरु फंगन मुथतनबगी अदुगी खोंजंगदु हुजिकसु लेप्तना चथरी पृथ्वीगी मफम अयामबदा हुजिकती पोलियो सी मुथतख्रे लैत्रे इराडिकेट तौरे भारत तगिसु 2014 दा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना पोलियो लैत्रे हैना लौथोकपीरबनी अदुबु मफम खरदा मरु ओइना अखोइगी उमलोनब लेबाक अनि अखोइ पाकिस्तान अमसुं अफगानिस्तान ददी हुजिक पोलियो गी अनाबसी यामना लैरी हैना दुमाइना रिपोर्ट तौबिरी WHO गी लिसिंग मखादा चथरगलिबा इराडिकेशन मूवमेंट सिदैदा कोई रोटरी सु हेक हौबदे हौना सरुक चाउना याजदुना लाक्सबनी मरु ओइना वैक्सीन टिका थाबा हाइतारे सिदैदा पोलियो गी वैक्सीन पिथकपा सिदैदा रोटरी क्लब ना यामना चाउना थौदांग लौदुना लाई ngasi sudum लौजरी मयामदा पोलियो मुथतपगी सगी हौ सिदैदा मयामगी मफमदा पाउजेल पिना ममता अदुग मसिनजबा अदुग प्रोग्राम दी नीरा आर्ट्स प्रोडक्शन की बैनर मखादा थमोई अनी की चाइना खोल अमसुंग सना की कैराक हाइना मिंगथोनबा मणिपुरी फीचर फिल्म मनी याइफथौनी थौरम तांथा पुलिस सिनेमा की ऑडिटोरियम द पांगथोखरे थौरम अदुदा फिल्म फोरम मणिपुर की हानगी चेयरमैन एस मंगोलजाव एक्टर घनश्याम अमसुंग फिल्म फोरम मणिपुर की सेक्रेटरी रोनेलना मरुओइबा मियोइसिंग ओइना सरुक याखी फिल्म असगी कास्ट अमसुंग क्रियू सिंग अमसुंग मसक नायरबा आर्टिस्ट कयादसु सरुक याखी मरक्सदा ब्रेक अमतंग लोमिनसी मतम की नुंसित नुंसा अमदि मरम ओइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तन नक मही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसिगी लंबी सिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोकलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंहल्लक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल लोइसलकपदा मरोइबा पाव अमुक हन्न पिजरी MLA yauna tongan ba lup kaya na sunduna ngarang furup kaya na saruk yaduna ningol sakoba pangthok na kre ozu pawagi oina de matang sida ISTV news tension jari mideng tabiri ba punmakko amuka hanna kurum jari